Hare Krishna. Recording has started. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So we are today now commencing important verses from Bhagavatam, Canto 6. Okay, उसमें से फर्स्ट चैप्टर का 10th वर्स से हम शुरू करेंगे. All of you repeat after me. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. क्वचित् क्वचित् निवर्तते निवर्तते अभद्रात् अभद्रात् क्वचित् क्वचित् चरति चरति तत् पुनः तत्पुनः प्रायश्चित्तम् प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्. क्वचिन्निवर्तते भद्रात् एक्चुअली वो अभद्रात है, इसके लिए ते को इलोंगेट करना. ओके, क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः. You can also pronounce as Kvachit Charati continuously. I have broken it as Kvachit Charati Tat Puna. Okay. Third line. Prayashchittam athopartham. Third line may be apartham is the root word. Atho ko elongate karna hai. Then only it will be more correct. Prayashchittam athopartham manye kunjara shauchavat. दो लाइन. क्वचिन् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः. प्रायश्चित्तम् अथोपार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्. पूरा श्लोक. क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः. प्रायश्चित्तम् अथोपार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्. ट्रांसलेशन देखेंगे. Sometimes one who is very alert so as not to commit sinful acts is victimized by sinful life again. I therefore consider this process of repeating, sinning and atoning to be useless. It is like the bathing of an elephant. For an elephant cleanses itself by taking a full bath, but then throws dust over its head and body as soon as it returns to the land. Hare Krishna.
This is in the normal tune of Bhagavad Gita. So repeat after me nicely. Kvachin nivartate bhadrat. क्वचित् निवर्तते भद्रात् So elongation at nivartate. Kvachin nivartate bhadrat. क्वचित् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः. क्वचित् चरति तत् पुनः क्वचित् चरति तत् पुनः. क्वचित् चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम्. प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम्. मन्ये कुञ्जर शौचवत्. मन्ये कुञ्जर शौचवत्. दोनों लाइन. क्वचिन् निवर्तते भद्रात्. क्वचित् चरति तत् पुनः. क्वचिन् निवर्तते भद्रात्. क्वचित् चरति तत् पुनः. प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम्. मन्ये कुञ्जर शौचवत्. Similarly, show elongation at atho. Prayaschittam atho partham. Manye kunjara shauchavat. Pura shlok. क्वचिन् निवर्तते भद्रात्. क्वचित् चरति तत् पुनः. प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम्. मन्ये कुञ्जर शौचवत्. One more time. क्वचिन् निवर्तते भद्रात्. क्वचित् चरति तत् पुनः. प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम्. मन्ये कुञ्जर शौचवत्. क्वचित् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः चित्तम् अथो पार्थम् मन्ये कुञ्जर शौचवत्. Next verse, let me see what type it is. And this is also in this tune. थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे. 13th verse. 6.1.13. उसका मीनिंग अगला बार देखेंगे. Only the shloka. तपसा. माता जी नीचे लेना. और ब्रह्मचर्येण. शमेन. दमेन. त्यागेन. सत्य.
सत्य शौचाभ्याम शौचाभ्याम यमेन यमेन नियमेन वा नियमेन वा लाइन बाय लाइन तपसा ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम त्यागेन यमेन नियमेन वा यमेन नियमेन वा लाइन बाय लाइन 2 lines together तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा त्यागेन नियमेन वा पूरा श्लोक तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमेन वा meaning after 14th verse we will see we will learn this in the tune tapasa brahmacharyena tapasa brahmacharyena amena cha damena cha शमेन च damena cha damena cha त्यागेन सत्य शौचाभ्याम त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा यमेन नियमेन वा first and second part together tapasa brahmacharyena शमेन च दमेन च तपसा तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा श्लोक तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम One more time. Tapasa brahmacharyena shamena cha damena vacha tyagena satya shauchabhyam
यमेन नियमेन वा तपसा ब्रह्मचर्येण वा सत्येन च दमेन च त्यागेन सत्येन च व्यम्यमेन नियमेन वा यमेन नियमेन वा। सीखा हुआ 6th कैंटो से वर्स एक बार मेरे से पारायण हुआ, अब सिर्फ सुन। कैंटो 6 प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर मैनकाइंड, चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अजामिला, important verse 1 6.1.10 क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चलति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथो पार्थम् मन्ये कुञ्जरशौचवत्। नेक्स्ट वर्स 6.1.13 तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन वा। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम